si mene fiafi. Hallelujah, Lord. Lord over the side. Ya ole sai ole so tapo ia ile tua. Amen. Ole fiong pa ia ile tua fa o wina mo tatu ne fiafi. Hallelujah, Lord. Fa utaleina fa pe in Jesus you have everything you need in life. Ya ima se me te le mo ya Yesu me te na mi ia ole ne ado te ya. Me o mala me te na mi te mo ya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah, Lord. In Jesus, you have everything you need in life. Hallelujah, Lord. Matero no metal ko sumule iba fa ko lusu mo fitu. Matero suliba fa ko lusu mo fitu. So se me te na mi ai lo lama le nei te mo ya Yesu Kristo. Anything you need in life, you can find in Jesus. Hallelujah, Lord. Simon Peter asked Jesus, "We have given up everything to follow you. What will we get?" Oleh fesili la Petero na fai ya Yesu. Palova mai Petero ya Yesu, Yesu. Watu mua me uma e matoto mai matoto muli ya toe. Oleh ase mato me maua. Hallelujah, Lord. Mo wala ta mo e tau fa mo. Ona tani pa ia o Petero ya te ia. Fauta o mato tua me uma ai mato muli atu ya te oi. Se a fosse me mato te maua. Now we've left our lives, we've left our jobs, we've left everything to follow you. What will we get? Ole we know the facility that better. O mato o mai mato te tinga ina muli at oi ole ana se mato me mo muli ya oi. Avona to le tali Yesu fa yo lusu malvalu ia. Ona fetalai atu leo Yesu ya te lato. E moni o te whai atu ia te o tō o tō o muli mai ia te au pe ati e ti ena tari o tangata i lono nofo ali mamaru le toi fuata inga tō te ti e ti e ai le fuki le nofo ali e se furu male lua e whamasino ai tu a inga o Israelu e se furu male lua. Okay, amen. So when Peter asked Jesus, what will we get by following you? We've left behind our families and our jobs and everything in order to follow you. What will we get? This is what the reply from Jesus. Jesus said, "I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits on the glorious throne, you will also be on the thrones judging the 12 tribes of Israel." Amen. So Jesus was talking to the disciples. Ala koia e faisi ma wa lunga le sacrifice le ma kole le tua e fai. So the disciples and the leadership that were called, hallelujah, Lord. If I see my lunga le level na, if I see my lunga le level sacrifice, e le ma lunga le meno no foi lato, ale ma lunga ke le sacrifice. Amen. Hallelujah, Lord. And then in verse 29, ole fa yupuna le ele ve mai tato. Amen. Le tama ia. Ai se tasi o yetu o fale. Amen. Po oso, po to fafini, po tama, po tina, po fanau, po fanua ono lo ingoa. E maua e ia e taisau tu se lau e fai fo mona tofi le ola e whaavalu. So famela tala Yesu le so o dola you'll be sitting on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. But everyone who has given up your houses, your brothers and your sisters for the sake of the Lord will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life. Amen. Hallelujah, Lord. So ke vai aqui ele se me falea ngalo muli ya Yesu mala ko mama. Le sacrifice le foi ya mo Yesu ele se me falea ngai. Amen. Hallelujah, Lord. Olo tinga ina mo lo wolo lo ia ma ngaluenga e fai. Hallelujah, Lord. Ole tau fa lo tupe na ye fatino ngaluenga le tua. Olo kaimi ke sawi ki ngai. Hallelujah, Lord. Ele se me falea nga fa fonga fa mai e tau mai le tua tai se lau. Hallelujah, Lord. Ele matina ole eternal life. Amen. So here's ele exhaustive your information there, but enough for you tonight. Hallelujah, Lord. To understand that following Jesus is worth a million and trillions of anything you will do in life. Yes. Hallelujah, Lord. So number one, o mene ye mawal tangata muli ya Yesu.
Hallelujah, Lord. Number one, you will get a complete cleansing from your sins. Ele se mea ngau kako mele fai kako muli a Yesu. Ele se mea ngau kako polonga e ati ya ele kalesia. Ina ia paola ina ia nganga o tangata mawhawhanga I tangata matato ngā lue ina ia o mai tangata te tono le mānole atu. Ele se mea whalea maina. Hallelujah, Lord. E matua whama māka kou le atu. E pero na mtau pa iwa whai porusu matasi. Hallelujah, Lord. Whakea fwoi ki risu. Watasi lawa ngā watu o ia matauranga. Na ia vei na ia ngasala ele toa teilu. E whaari fwoi o ia ia teila tau o e whatatari atu ia te ia I rona fwoi whāpua mai. E lea ina ia vei ina ngasala. A ia la tau o lai. Ko kongi umara le karafi, your debt is paid in full. So what do you get by following Jesus? Your debt will be paid, it's already paid in full. Ele se karafi o mea lo whapenganga, mori ka i ka koe sakangi numo le apua, malakua waku leanga o numo le apua peo, ngaka ngasala, hallelujah Lord, e waku numo le apua, e whamai le apua, a sakangi, wa uma kukongi. Amen. The debt is already paid in full. Christ sacrificed once and for all to take away the sins of many, to bring salvation to those who are waiting for Him. E makau kia me maua tangata muli a Yesu e lese mea ngau le mele. Amen. Roma e momoa whai upo e lima. Oh, sorry, Revelation. Mai ai Yesu Keriso foi, o le mole mau whamaoni, o le ulu matua o e uoti, ma le pule I tupo laulangi, o le ua alofa mai a te I tātou, na ia lawe ai mai foi a te I tātou ang sala, I lona lava totu. Amen. Ele kukongia I se siame, ele kukongia I kupe, ele apua, ele kukongia I se koko se mangu. Hallelujah, whawhamai. He loves us. He freed us from our sins by shedding His blood on the cross. Amen. Ele ia mese koko se mangu, ele kukongia I kupe, ele kukongia I se siame, ele whautanga oe. Hallelujah, Lord. Olana me mo ola muli a Yesu, lofa Yesu ia ke oe. Wa maliu Yesu, ma te tongi lau masala, I lona toto ele o se koko se mangu. Amen. Ole fesili na Peteru le fesili pe folinga mai. Ole fesili Peteru apea. I don't know what I'm going to get by following the Lord Jesus. Hallelujah, Lord. E a fa mai e a lofa Yesu ia ke oe. Amen. And you get my say neighbor. The Lord Jesus loves you. Okay, don't me alenga ti stote le alofa. La mai ke mo fa kusa le alofa Yesu le alofa kamaka. Hallelujah, Lord. Kamaka e alofa Yesu e le alofa Yesu. No matter what, hallelujah, Lord. He gives chances to the people. He died on the cross. He gives us His love, God, the acapella, unconditional love of God. Roma lima fai upaiva ya. Ole nei, o taua me tonu ina nei tātou I lona toto. E le whawa ina e tātou e ia, ai to sai sea. Hallelujah, Lord. Ola me maua e lo muri Yesu mai, you will be justified. Now, justify means just as if you never sinned. Amen. Lala me mo tangata muri a Yesu e justify yo masa. Amen. Hallelujah, Lord. Ole foi ki ka pe me volele, ole fa mai o Yesu o excuse uma ma fai Yesu mo ai. Ole me nga mo e le muri a Yesu. E ke le ngaulo muri a Yesu. E le ngaulo o nga ya Yesu. Amen. Roma tonu fai ko lusu lima. Ua tauami tonu ina fua I lona alofa tu noa I le Ko tonu tauami ina. tonu ina o tau le alofa tu noa. Amen. Ai malama le mele le alofa tu noa. The mercy and the grace of God, hallelujah, Lord, is an unconditional love of God. No matter what. Amen. Hallelujah, Lord. We are being justified freely by His grace. Hallelujah, Lord. So you get the grace freely. Nada me mawa, e ke mawa le grace. Amen. Wa mo pe tonu tau pa no fa pa no sumo le fa. O le na we ina ia lawa tātou ngasala I lona lava tino, I loma I le la au. Ina ia te au tau mangsala. Tātou te nofu ai le ame o tonu. Ona whaawalawa wa malolo ai tātou. Nada me mawa, for my he himself bore our sins in His body. Not the body of an animal, His body.
Amen. Oi la le ke kina hinga e o mo le ko. Ko e fa e ngau. Amen. Ke le ke kai e ngau le fa mai na fio pa ia le to mai ya ave ngau ma sala I no tino le se tino se man. So he himself took our sins on his body. Amen. Isaiah 53 verse 5. Ua manua o ia ona o tātou so tula fono. Ua momomo o ia ona o tātou a mioleanga. O le awa ingai file muai tātou sai ona lunga lea. O na whaalawala fo'i ua malolo So ai tātou. what do you get if you follow Jesus? What do you get by following Jesus? You get healing. Amen. You get healing. Amen. Freely given. Yes. Amen. Hallelujah, Lord. But my judgment has been justified. The fact that you have been taken to court, hallelujah, Lord, because of your sins, hallelujah, Lord. And the Lord Jesus, while you are there, and the judge was looking at you, ready to dish out the judgment on you. And the Lord Jesus looking, Lord, I'm going to take his place and you go free. So you go free, hallelujah, Lord. Amen. And the Lord Jesus stands there, hallelujah, as a criminal on your behalf and my behalf. That's what you get if you follow Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. And the Lord Jesus turned around and said to you, you're free to go, so you go freely. And he takes the punishment. And Amen. what a blessing to have. What a blessing to have. On the video clip last on the Facebook call. If I'm along, I've been here, listen to my long about the COVID-19, and he looked very sick. Hallelujah, Lord. If I'm along on TV, Malolo, my cool, Maros. Malolo, my American, my Spain, Malolo, my hallelujah, Lord. When you follow Jesus, he'll give you the healing. Not from anywhere else, hallelujah. This is the healing that is made available to all of us. First John 1:7. Ai a fai tātou sa vali le mamala. Amen. Whapei ona iai o ia i le mamala. Amen. Ona tātou ma futa whātasi ai lea o le tasi ma le tasi. Amen. O le toto whoi o Yesu ke wiso na alo e whamamai na ai tātou i Hallelujah. So when you're walking together with him, while he was going and you're following him, hallelujah, Lord, listen, while you're following him, the blood of Jesus purifies all your unrighteousness. Amen. Ava mai le kalesia, o sae muli ya Yesu. Amen. O mai kai me kofo I ngai ka o sae muli ya Yesu. Wala mai pe ka me fisili va pe ma, o e kele ko fisili ya Yesu ko la me mawa. Wala pe ka me fisili o ka ko le o sili ya no le la ko pe ka no la ko mai ka ka la pe ka no fai. Ko fisili ya Yesu pe fo ni mai ma salo ko la me mawa. O si la ka ka yo ale lo ko ayo fa pe me a we ni me o le ba la wa nya la ni pe wo ma. E pero se fulu fai ko sumo leiva. O le nei le au soe. O tātou sa oloto nua tu le mesili ona pa ia. Amen. O le toto Yesu. Amen. Ko ora le ke muli va mai we sa lo ko te u fale le mesili no pa ia. Ai sa ma le toto te muli ya Yesu. Ai mai Yesu no toto te u fale ai. Hallelujah, Lord. Ma te lusum le fa ko lusum le van. A wao lo toto le ne. O le toto le fea ngai fo. Yes. O pa maringi ina mo te ngata e to ateli. E fa manga ro ai am sala. Yes. Aba yo me ngai mo wa tanga te muli ya Yesu. Al fisini na petelo le ma petelo al fisini na petelo le ka ko ma la mai fa mai the blood of Jesus was poured out for many for the forgiveness of sin. That's what you get by following Jesus. Amen. Amen. I never know Yesu. It requires a lot of sacrifices. We've got a missionary who's just passed away in a land that is too far away from Samoa. Hallelujah, Lord. While in the mission field, he passed away. What a way to go. In South Africa, now we're trying to figure out how we're going to bring him here. Or to Samoa, rather. Hallelujah, Lord. I can't know of it. But no as you saw there. It was worth
billions of dollars by serving the Lord. Hallelujah, Lord. It's one of the most amazing things anyone can do. Amen. Hallelujah, Lord. Amen. Pamamahi o lani si besi dia kul famamahi o masala. E ke kul fa le lami ma abin yau ka vale man yau fa le man me ba pe ha. An me piko sini ma ka mo le ma fa Yesu mo ta to. Hallelujah, Lord. O ko kom yo ka ko masala. Abi ese ma fa ma ka. That's the most amazing thing. Amen. Because how much wealth do you require in order for you to get to heaven? Nothing. But the blood of Jesus purifies us from all our sins. And now we can enter with boldness into the throne of grace. I'm so party here to remember that thing. E me fa pe ngama ma sa sa kam ye fa le ka ko mo ko so ye ka ko ma e sa oi o ma ye to al ma te le la va fa ni me o so lo ku la sa o so ne permitting o so ne me fa so ne fa na ka nga ma ngai me Hallelujah, Lord. Le me se be ngai me ko te fa la la ye ka me la ki. Hallelujah, Lord. Hallelujah, fa Yesu e ta u ma le la mi o lo na toto na sa ma yo lo na everything he had, he gave everything for us. And why should we ask this question? What do we get by following you? My goodness. You should never ask that question. You should always say, I'm grateful and thankful to you, Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Ole melo na rua la le esele tawa eta. Ole siti yaka, the rapture. Amamole se kumaya le akale lumwa. I just want to remind you that by following Jesus, you get this blessing called the rapture. Hallelujah. So just to give you a quick update of what we've already talked about. So let's say blessing. So when you are following Jesus, is another big blessing, the rapture. When you're following the Lord Jesus, the day will come and He will come. And He will take us, the Christians. Hallelujah. So, oila le mai muri Yesu. E oila so fio mai Yesu, ona si tia lo le oi. Hallelujah. Ave lo le oi ku le lami. Ai sau lo le fa salanga le lo lami. Hallelujah, Lord. Ole la o kai mi le ole a ku ra mai le mamu fe ai. Hallelujah, Lord. Ala le fo lu mo le lami. Hallelujah. Fa ka ka yo kwa oi a ke mi ngala wa le fo lu mo le lami. So by following Jesus, you will not have to go through the rule of the beast. Because you'll be taken up in the clouds and you'll be with the Lord. Hallelujah, Lord. While the world is going through the 7 years of tribulations, you are not going to experience any of them. The rule of Apollo. Ya ma fai bema ka kia ve mai ele ma fai se kanga ma se vai mai. Amen. Ya la wo e mo fo e fo mai baba e a kule le over pe a mo fai mo wa pa o ke mi ngala wo e a ko pa pe o ya o la e over pe a ne la fo ke le ko mo e ko fo a ne ba ka ka yo ka fa se ba ko pa ko ko ke ora ko ko mi na o ko on na ya tu al vicini da pe ke lo la me ma wa io la me le ma wa le rata allora lo fa come mai la oi o la la me vicini le lo ngangi ki nga ma me fa ka la wa e mo fo ya ta fo le ma ma lo ya tu amen amen ora la ia le ka mi e ru la Yesu le Afrika usanga le ka ka le fion pa ia le tu ma kola le kono le Afrika usanga le le fa ko kono le usanga ko to mama kono le usanga le ko to mama fa ele ma fai se ka se vai va ale le Lord au mo la ia le South Africa usanga o le Afrika usanga nga mai pule Yesu le la rola e pule ma Jerusalem it will be a peaceful rule. Hallelujah, Lord. O ka makala ni muli ya Yesu. Hallelujah, Lord. Ole ke fe lo vai va pe mai baba ya tu o mata ya Yesu. Hallelujah, Lord. Mai baba ya pule mata mo fio ngai me ole pule ma le alofa. Amen. Hallelujah, Lord.
Ona ora ia le te mi fa pe nga fa fo winga la la mo fa msigo wa o ka le fa ringa se ori kong ye ma ti apolo ka le lo ele ko ye se me fa fa fo winga le laki me la la ya le lo ele ko ye se lo baka ele ko ye so ki ele ko ye sa ma wa ele ko ye me se si me fa pe nga o le ko kong nga o ele ke mu ya Yesu. Amen. Hallelujah. So when the Lord renewed everything, and all the demons and the gangs will be thrown into the fiery lake of fire. Hallelujah, Lord. The world will be renewed. Hallelujah, Lord. The Bible says there will be no death, no sorrow, no nothing. Hallelujah, Lord. But you will enjoy the presence of the Lord forever and ever and ever and ever. Oh, that's your pay. Amen. By following Jesus, that's what you get. Did your neighbor say, neighbor, don't you ever give up following him. Ele é esse ma fai o se vai de me essa saalo e foi fico e o go saalo e por la langi vai mai e destroy uma e o sami e destroy uma ele foi ba fai esse cara não se vai. Ala me lo kupu e kai ala que o de va vai de langi lá de ma fuga ma Yesu ko ko na ka kinga ai me o ele bua. Amen. Mena de tau e on sai. Então é on sai mai fa malos. O mai fa so ma fin ka vai e on sai. Aleluia, Lord. Mai tala paulo mai o te o no se ya to toa. Amen. Yo on no se ya to ke riso. Aleluia, Lord. Amen. Mena no tolo mai fa mani nga lete mo ke mi ngai fa mai. So se kama ka muli a Yesu e ke le muli fua. If you're following Jesus, you don't just follow him for nothing. You will be blessed. Amen. So this is the blessing now of following Jesus. Number one, the divine hedge of protection around your life. Yopu olo namtamu mo fa school fa mai. So se nga ka mo Yesu, olo iaile pa mai si o mi ai o ile lo fa tu no le divine protection le apo ya oi. O me mo ki ai o ki ai wa le o ki fa sawina oi. Amen. Hallelujah, Lord. Vai tau mai ia. Wa ele se o mia ile au pau ia. Morona fale atoma na me uma I tu uma. Wa e fa manuia le ngaruenga ona lima. Wa e fa tele ina fo ia na manu I fanua. Satan ilisiaso. One day Satan came and he wanted to destroy Job. But when he came around the family of Job, he saw that there's a divine hedge around his home. So Satan could not get to him because God put the divine hedge around his home. Amen. So he went to God and said, God, I went to see your servant Job, but I saw the hedge that you put there around Job, so therefore I can't touch him. Amen. You that is serving God, there is a divine hedge of God that surrounds you. Amen. That's why Satan cannot touch you. He can annoy you, he can frustrate you, hallelujah, but he cannot destroy you. Amen. Because God put the hedge around everybody that follow Jesus. God put the hedge around you. Hallelujah. Amen. All right. I'll give you the opportunity to get through the hedge. Hallelujah, Lord. So when things come to you, when things happen to you, you must say, hallelujah. You never know that maybe your name is Job at that moment. Amen. You never know that maybe God is saying, wow, your name is Job. I'll give you the spirit of Job. Hallelujah. I'll give you the ability to endure and go through what you have to go through. Hallelujah. But after that, your testimony, hallelujah, will bless many that will hear it. Amen. Hallelujah. But as far as I know, there's a hedge that God put around the people of God. Amen. Out of control,
Hallelujah. Maybe on that I will not give up. I'll let you one way. Almost I need to follow more. But I'm going to have a couple of hours. You can come. I'll come along more. You will not. Second blessing of now, hallelujah. The blood, the covering of the blood from all danger. The doctor Yeshua. So we like our home, my mare, more father, me love you on the tupu. I'm from the lay my leg here. One of the most powerful things is for anybody to do is to put the covering of the blood over your life and your family. This is what I do every morning and every night before I go to bed and I wake up in the morning. I wake up in the morning and I cover my family with the blood. Amen. Before I go to bed at night, I cover my family with the blood. Next morning I wake up and I thank God for the covering of the blood, and I also will ask God to cover my family with the blood. Any danger can happen in the blink of an eye. Hallelujah. But when you ask the Lord to cover your family with the blood of Jesus, the covering of the blood will protect your family, going and their comings. Avant mai, eleni me hui fa pena ngara uma kunu ai. Eu vou me dar que oi fale vai mamo oi. Hallelujah. Eu vou me falar da be que oi. Na mai que oi da pena maloso toto Yesu Cristo ai que ele fa mama. It's like a soldier who has a bazooka and then you don't use it, and then the enemy will come and shoot at you, and you just looking at the bazooka. And I love my bazooka, but I'm not going to use my bazooka. You know what a bazooka is? It is a bazooka. Hallelujah. Talk to Yesu Cristo e diga, "Come vai kana ka uma se fei oi." Ese le mkautia le me ole kama tamate toto Yesu. Awa se so ngalu ele kama polo le se ole. Ya ba pe ma ele ya se me un kupul mala ka polo, but guess what happened? Olo ya le ka fo le mo le ka fo le fio ye mala ka polo. Ya lo ko le ka tia lo ko fa pe re ya lo ko ya ma tip over ole pe ka ma ko ki ya ama ke ki el ka te o. Wa ma ma fa me ru ka pa u le. Ya wa ma le ko ki ya la be ka. Hallelujah. Ya makakola mako akapolo leva. Ya ngale mako ka ya awu lo ngala ka wo ke le mele. Ya aso umala e fa ko ka fa pele le ko fa mo mo ma to lo mala ka polo I polo fele he. Wala ka polo ka mo le se pe ya fa ka ko si pe ka polo lo. Ya mo le ka mo ne ya so fa mo le ma le lo ma wa ke le lo ale be pupu. Hallelujah. Fa tanga tanga ta fa fa ma yang ala ngal kama ka fa le. Kama ka le muri ya Yesu. On toto. Toto man wai oi. Amen. And number 3, the provision. Jehovah Jireh. His name is Jehovah Jireh. God's provision brings every necessity of life to you. So se me ke mga mia le provision le atua le au ka makau le atua e a mai me a uma. Hallelujah, Lord. How wonderful it is to get up in the morning and say, Lord, all that I have comes from the throne of grace that I'm grateful for. I want to thank you. Amen. Everyone that follows Jesus get the provision from God. Amen. Hallelujah, Lord. And number 4, the peace, shalom, peace of God. Joshua small fafa polo small fitu. Oh, sorry, John 14:27. O te tū nātu ia te utou me manuia. O lo manuia o te avatu ai ia te utou. O te le avatu ia te utou whapeo na avatu e lalangi. Au ole tu atu vale o tau loto. Au foto te matata. O le ale fa mai fa samo o le manuia. A fa mai fa pala no peace. Ese la le peace, ese le manuia. O le manuia o le blessing, o le peace o le file mu. So, porque lo voi le lo ko fa samo ko inga le fa samo me la. Pa fa fo mai me le mai fa mai. My peace I give you. That's Jesus speaking to the disciples. So he said, you follow me, I give you peace. Amen. What do I get?
you get peace. If you follow, what do you get by following Jesus? You get the peace. You know what peace is? Ask your neighbor, do you know what peace is? Ai, olha filho, ele é o sal. Vai me fazer a sal. Ah, o louco de mim agora vamos olhar uma matéria lá estamos por isso lá. Ah, filho, mulher, vai que rest ele já não é que mulher ele ela que ele. Ai, vai não vai que esse filho mulher agitated, frustrated. Ah, ele vai que ela aí loia, me moia vai oh. Filho mulher vai mais, I give you. Vai mais vai falar mais vai mais. The world cannot give that to you. What about the joy of the Lord is your strength? Blessing there, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. That's your reward for following the Lord. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah, Lord. That's what you get. That's what you get if you follow the Lord. What do I get by following you? Hallelujah, Lord. This is what you get. Your flesh and your heart may fail, but God will give you the strength. Amen. Salamos pulono fa ibusutas. E te whai loa mai a te au le ala o leola. O iau male fia male malia. O ilo i tuta matau leo di ori e whaaru. Amen. It's amazing what people that follow the Lord get. Hallelujah, Lord. O ia tau umolo mune mune e suka whamai. The Lord God will make known to you the path of life. And in His presence there is fullness of joy. And in the right hand of the Lord are pleasures forevermore. Amen. Complete healing. Hallelujah, Lord. Isaiah 5:5 ia. O manua o ia no ata toso tula fon. Yeah. O momo o ia no ata toa miolea. Hallelujah. O inga fine mu waita toso yo no lunga lea. O na fala wala fo iwa malo lo waita to. Fon la to me tu pa mai. O complete healing never mai. He was pierced for your rebellion. Your rebellion He was pierced for. So following Jesus, hallelujah, your rebellion has been dealt with the blood of Jesus. Amen. He was crushed for our sins. He was beaten so we have we have the wholeness. He was whipped so we can be healed. Amen. Hallelujah, Lord. And in closing tonight, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ole nei o uso pele. Yo toto ma le fa ngai tia. Yes. Ya warulo o to fa ma losi na ruenga le ni ma le o no. Ina o to lo, ele se me fa le o na o to ti nai le ni. Amen. Okay, no ko le ai se ka ngaka o ngai le pu ele ko ngai le. To je ko fa pe anya ki ngai nga fa ngai me. La ele fa kai ma le li da o se pi ele ba ai ma ya le fa ngo. Ele kilo ma ke mo ele fa kai ma ke mo ba sa hallelujah. Okay, pole. Aku ke pole misian vai rak ai misian vai le ko lai no le ko me la fai o ti vai ko lo ia lo bangati hallelujah on ma ma le to this is what you get hallelujah my polo so my dear brothers and sisters be strong and immovable. Amen. Hallelujah. Just because nobody is noticing what you are doing. Amen. Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Kalau bingung ngambil bayi, ya asal umma ya kong angai ke malu excited. Amen. Me boleh kita pulang macam tu dia si sifri mau. Hallelujah. Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. At the end of the verse. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Lord, kon niet om te bevatten op bevan. O popo ngati e ma to me uma.
ai le fa atu atu valeina Amen. o fe meme ai le matua fe meme ai Amen. Vai lá, o cala aí. O por tanga te fala ainda. O puia polo. Ya, o matou roa pe folinga mai o mia ma ko I ku uma. Ai le mo kwa fale ainda. We have been pressed on every side but not crushed. Perplexed but not despair. Hallelujah. Meaning, we still go through stuff. There will be times of testing and trials. There will be times that you feel frustrated, that things happen to you, and you struggle in life. Hallelujah, Lord. I have found my the Lord is always on the throne. And as long as you're on the throne, you should be fine. Amen. Hallelujah, Lord. Joshua chapter 1, verse 6. ia e whamalosi malo tele au e tofia mo le nei nuu lau le ele na o tau tohai o la tau tamā e fōa I atu ia te I lātou Amen. Vai upo fitu. tau ina e whamalosi mai e matualo tu tele lava Hallelujah, ina Lord. e ana e whai e tusa mtu la whono o ana whai e tu osi Upulia le tu na be Yeshua. Hallelujah. Upulia Moses vai Yeshua. Upulia tu through Moses. Mai le fekalenga le tu be strong and courageous. Asa fa upo fitu mai be strong and very courageous. Hallelujah, Lord. Al fisidi den fa ye Peter. Okay, Lord, al fisidi ngai le e ye fo isi kan kala le fisidi. Lagi fisidi fa pe ala e la kabil mo le ne ki ngai fa. Hallelujah, Lord. The care and blessing. Church, Amen. if you can count the blessing of the Lord upon your life every single day, Amen. Amen. if you're noticing what the Lord is doing for your life, hallelujah, Lord, you should be very grateful for, and for that reason, you should never give up following the Lord. Hallelujah. Let's all stand tonight.